Meghalaya Post.news. Kipai ba kilah banusiar ba hakini kisngi hakabadang syan kaladan kajing kendang kirunar ya kawai kedukan di mobile habohrembong barhanin kajanmiat pan ladan sakawai kedukan di mobile kabala syatu hadu ulai teliki mobile hakirunar kibelarung tu badyo bandrong tu ya ki mobile kani kajing jang kelajah umsing proper hakawai kedukan di mobile balai kerteng SM Pengerup Enterprise balalap bakini kirunar kilatu iki mobile lengba kajing yo ringdur lengba ke CCTV kamera kumbalaya tu do try katai kedukan di mobile laong bagi tei kirunar la suba bakilala bandai ki badang kena bat kilasim kabu bandrong sedukan bat bandrong tu lai teliki mobile hakapor ba kanong abdukan kadang leit sabar utrai kedukan ulayat huru kumbalong hadu mentang kani kamdei kasien kabaningkong balasya tu ki mobile bat kaladei kasien kabaar belalap leng ba kajingyo ringdur ke CCTV kamera susu kumbalong hadu mentang la pentip bakimpat ujur kanu-kanu ke ijahar sekipulen bat kidang tokit swa hakbala suba bak yakni kakam lale daki kena kabakila sedang banlaksai. Nhiều cô lắm. Ui, được rồi, anh vừa xuyên. Đấy, ai. Xin chấm cái là cái chấm đó. Không quên là cái mày đây là thì Tôi vào nữa. Lần rồi. đâu. Hả? Abang jeruk ni. Jadi blok lah kali kaki. Meghalaya Post.news.